kajuke jambie nigute kwera kwa yuno rwa ushimbuku wa common denominator kula Nyandarua nigute kwera kwa rwa kida tuke ukire kwa ndio tutuya kwa rwa ushabia mundu so ni kindu kiru muno thini wa Mount Kenya region tugenda tatongoria na tathuri ona thuri akiama tugenda ona ready to ruherera ngai kuruma muthumaki wa ngai amahete ni uri muna kirumi tuko tugethera ciana citu na andu itu na ready to watuika tuna ngai no ginyu to ruma kiruma uthamakire na ekiro ikurite muthu ni na no ihura kugenda muthamaki ni kuga atia turore kugenda muthamaki ni kuga atia etorun ni tuge Raila na athurwo mweri wena na ureciria ati na kura ruine wako kuhana ura kwahana mwena muthamaki wanyu tone ndana ikoroku ona yenda riku ora ona muci no thia watigara ini thini nyamburi ya githio ati inyama iria njega ikahe twana ona thikaine we hana kwi gutiga bilioni ta 10 bilioni 10 kana 20 alichokia kwa si we kwa teru to si ni kana no si cia tigara kana mundu woka na mbeca uga ici ni cia projects of your choice to all tuki no projects of your choice wanaona uguo hari kwenda utwara kuruko mikano utwara kwanyu anu makao no makadu mama majiwe shiria na utoga wothe thirikari-ini tatubira terere becio de thirikari-ini Raila agone kwandikana wira niguthi gutigare ki maundu mangi tuthikikaria haha no uti mundu utari na kiwira utamenya kuri indo itigaraga metha-ini metha-ini gutiga ntawe ni thidi guku no gwa tundu itagote kubatia ndi guku go na we president rero rumete rushete mwana ucio no makaru benefit ora tu benefited uro igwa kiweta JKU mwana wacho matiki kieto kolone kiboti chwe kule ndikire hemu Raila na kana rutoke oka uthamweri nyanya mutweraga jenga twaragia jenga tukamwira terere tuthamweri nyanya 10 icio muragweta ukanyuiria president yuro kataga emo ikoyo ndako emo ikoyo. What does that mean? It means a lot. It means muri hawo ura do ligirayo ratuka na maheo umrehego rangi maheo umrehego mutake no dhamaki uthamaki fe takire na inyu fe na inyu ne hera natari yale herete ukiandu mara ucio ki agio kama gicikia tene yakona neto ndo mare ciria hii nita katu deep politika nanda tita monando wa ng'ombe acha kugera muthamaki wanyu giteini ucio nita gukomuna wakire no ngaitu mata gukomuna ngai amulikeire na ngai kama muthamaki ucio kwanza maitu matatu makomuna thamaki maitu matatu mutwike ati mutino na value then hekindu kiu na itu hekindu kiu tukunindi tuferete kuwithia andu aitu na guka ya nadu ringi ciuka kumenithia ciana citu muthamaki ura tuthureiru which is deliberate netha murumithio muthamaki wanyu nigo murumu muthamaki wehere kwanyu wajirie waingirire thiini wa thirikari miaka 42 mithiru. Yes. Walikuo kahua gakenino. Yes. Nuonete mahua ma beniko makenino. Yes. Nuonete iria likithira pio twitete iria ithwe. Nuonete Kenya Meat Commission ikahingwo. Riu gugacoka gugoka undungi Ananya tado itumakiri trencho makiga to thirikari na andu makaiga to thirikari kavira no rani to na kavira haha nyingi tactic ira irahuthika kwa kahinda gaka ni kumenithia atongoria anyu mundu akauga uria kimemia ni muru muno no arera andu aku na gikuyu aria mararia yetu ta no ti mungu ko kana ti muko kumenithia atongoria aria na rurire na atongoria na kumanagia na haure rurire na ruo rugekirwo thiini wa ruo ati mugikuyu athi handu kuria wira akerwo not another Kikuyu. Yes. Tugwikate tweherere hau tondu iyo niyo bare ria yambikitwo thiini wa bururi wa Gikuyu. No magatushokanire na ndikiate dina nja to mutirajete jike research no atushina ba atukumushina na uru neta kumaria ta muthuri kure kire kuni gio karirio topic guku kire kiworia kire gya kuria ru ni kire kiuthi kiario nduri ne athuri mari kikure atumia na maikare the mioranie niki yuthi na maikare yothi mathomithio na mero niki
tarure ruto ti America na ina tuthige thurani kuma uti akwa na mwekuyu hau iguru ona kwenda muri githwire ndoni mundu ngikiwa ithu na tira yona gitikia namba igiri ndikamoni mundu ngikiwa atono ona tira gitikia namba igiri ithu ona tungihoma ministry to mundu ucio ndo thirikari utawira mutina namba emu mutina namba igiri ndo ugo na kugate na katiba no ne hete deputy president hinya munene muno niko ona ole wiko na mahitania no witu ndo ngimweka alogiteine ndo ngimweka to no katiba itenegela ring fence ino gitikiukia ugo kuwa ado kwa jekwa tumutiko na kiana baigi niko ni rero ne rudi hakiru githirite in terms ya udhiwa nambe na kora future na shana shitu tura twakulie tuna datu kapila security ndakulie county shitu district uko gwitu shero district igiritu Murang'a North Murang'a South Kebu North Kebu South Nyandarua North Nyandarua South ugu na shana ilo shana 10 per district uyu mwa ilo shana shigana 20 oraje shi issue the 20 to mwana district shigana igere je now weze tukanyandwa thi now ndikwenda kuota kafira na tu district 10 times less 110 dito mena district shigana idano umairo shana shigana 50 na for 20-30 years adoshi mukanyitana na uri niwe ndathoreka ngoni nyiri tuma thoka inyanya Nyandarua mugwanja uguo tushongeile ciothe twiko twina na gyo twata ku catch up tono munino na institution abo nino adini muri kuta akero district no mutagisha district za kwa either you have it or you don't have it no kido githondeke uko mwana mutonguri wanyu thugo ni BBI tunakutora BBI tokata tolero wa BBI ya kule BBI ngetha one man one vote one shilling ati twatite 30 share peace uno kuna ni utonga witu head shule zuko tutuite 30 constituencies shurete no tugura hawo constituency issue kinyamkana mawira kan CDF kan ke tukirus BBI yoka konia kirikutondo ya huru BBI ri orejeka oigari ore muthamaki ahurirwo kan makakane kiri BBI ya huru ni ekoro atongoria aria murugagite guku ni kuyaru ya huru yududo no rama mubera izire no uraguga ora hedo besha yetha mokema ile maru mutongoria kana jede nino ino ri areta gate to nigio ndia 35% county ya Nyandarua ri ukena BC kana 35% dogagero 4 billion urigena urigena billion akwekeda daisire development budget yaku ne BC 1.8 dogagero ingisho theneri ishigiro kwa shana billion ida ishigiro ne meshana na dawa nake very to money ni atagira hotile gweka ukiwogera billion isho wagwata kinya una billion nya ona wake factory omwaka ukiga billion igire uraka factory igire ishingi wagithondeka idawa na kina mudistari tekatocokeria andu amarauga gatiriri ni mahe katakuni kunino that 5% ri ito no koro agimatikira mahota kwa understand horo thirikari tariri that 5% irari shumeko ile jugire ta ministry ya mairi mena beshi nyingi kwa county show itukanetio yet function ya maineke net moved so beshi shugira mire shuke counties kugo no ije kimawoti maronga gerero no beshi ile shit tigiro na irofi shigirale hiroke mashinani netho ajikwa thore kiro diftari jega athore kiro fara jega ni machine cia fara ile ndagurire cia milioni 500 niko kana bemwe World Bank tibe cia igoti igiro mundu tano kana bemwe kana ithatu ndayo na muithikiri kana wilbaro none kana bemwe maita mashumana ngakori na 906 million ngota ku invest na kugura machine cia fara to Nyandarua no kuri kana nduma kuona kia madharu kuma kuona moko kodi na machine cio ndiwe shilingi hata kwalia ndiwa baruka ati kutina ndiwe kaje kawe na shilingi ndikana mwa point ohe tondo fati ku explain rate deri shilingi ngirie mweri kuga 35 na 65 ni kugate ni kwari uko na 35 tuweko nuko na ndiweko wema aiko ma nene shilingi ngirie mwe aiko thaishi to hago 15% the two kugera the 35 ni kuona no double eto wema that 15 wa the 30 that is double na ongera idano you see uwe na kuona ni what did you see at national government what medical 65 yes ichigisho the watu wa 35 kama shina ni kurea na ugera modu ma member shina ni agriculture na health na farafara na modu ma mai
much more na youth agenda show the need moved no besha shiko niko tuka funds did not follow functions ura rageri yewe kan kumana ifi mashinani ona shima hura mali beneficiaries mo bugiyai no what will happen kama na hinya ukata kumu uona president ukata kunina county uona kugia president yule ku August na kobi bien na dire through nyona the governor adiko ni ndio ukati ukakora hutie daithia fara anga daithia dawa daithia kadhibitari you are self sufficient no buna kila ala mali na kuhinya rure rwitu mamenyire ndo ugima besha issue ndukamona rengi matonga nimete ndio ora utira ukira huti ukira madazi tumera moke mashuhe matida huko wena bilo ni extra inya na ushike maendeleo ine you be shocked mudhuru hapa 50 billion hali mauti Kenya ndikuga hata besha ni shiori besha ni mono kana MPs that the MPs that you go get MP kwa that MPs anacho no watu radhima tuma ya radhima ngaibe mutigetora tu moragia shuri na nyinyi mukorio na to horiza ne kirathimo kiu ragio shuri tuli mutongoria ko ndi mutigajure shuri cia nyanda ndio damu ici munaimuka mwekela iteta ici mukoragio shuri cia ora motete gwika wakathi mathifitari na guteithia yuthi itu mote gukoma githie na mbere na thino cio thire na njoira mwambe twambiririe tugwitu ba irari makiria ma girigiri twenda cio thikora less than 500 na kuthino chairman wa committee to aba to doge kuria fruri na joy no maka to reduce ba ko joy radio na joy juru joy cio cia mwana daga utakugia mwana ira shina kinya betri cio so no maka to shoke ba kada tikor manajiga na johi jaga kwa ni johi radio ne akenya tisha ya Kenya Breweries kana radio factories recognized issue doge kinina issue no ishia uwekega tu amara ya tu kidogo ya Kenya tombo ikuno kuna radio tu na no mwaka na gukora ndu agimaro iga bacha nguruwe ajikange ubona ko ora barisho da huru wiga johi shinino mwiga bacha nguruwe ajikange uno mwaka tu shokele ononyere kulia president witu tunyitane rengi the corporation that to kill the department of security tore ndio show the idea mheshimiwa miaka 42 yes within watongoria yes within haria urona bururi from an advantage point at ni rahota kuona bururi uri urathi na mbere wakati gaka na muno makiria miaka 5 iroka guthira ya wathani wa president Uhuru Kenyatta niki urona gigatuma ngoro yaku iname waroro togori uria turathi kuingira thiini wangu ndikwate yake ni kindu kiratumate ngoro iname no kiria bigikoro dina wasiwasi naguo tunakiuria kiritu muno kiu wajuria no kurati tutigakoro twina muthamaki witu na tumenyete ningemenyete gukoro twina muthamaki witu tunenje benefits yako na muthamaki witu gushokena kone negetikia namba 2 ndake gutwikate ona namba 2 tutiri nenda kuyoria kwa na wa korwate no wakinyero handu ate here to 42 against 1 you ne kirukira makia muno na shuri ne muthuri uhoro wa 207 post election violence kwa kinya handu ado ituma koragu ni ndwa etwadu na madima mashireru nikari fata muno kuyana na ado anyuthini wa thirikari tumutigishire rero cabinet ni mwekwo taule adari security fukuru wothe kwe mwekwo Kenya wishi mwekwo nimakuhuragira mwekwo da pointile kota rudiani ne population 50-50 udire shi wono mwekwo no ndu population ne karajin na mwekwo gidamitation na toa tena ngero location zisho tukia point ona rulito udire tuomba kitare tuna ado itume metu uti hiri mugidi mushire wona ku no mutare ho muka ushire wate izo ndo tushire rurero geto tuli haiko ha ona thika ino gwe hama na mudu no ara fitina ku muthamaki munino no kure mudu anyu na ku muthamaki ku no hauti wa hana your excellency la kathi dore ura na gukora report no kale na ukamura ni bojo ye ko mutide mundu
athamaki nĩ macenjagia mũthamaki amenyekaga aikarĩra gĩtĩ atĩ either kana mũthamaki ona we mwenyewe tungĩhota kũmenya ũrĩa character yaku pio tũgĩkũhe power kana mbeca kana ciĩrĩ nĩguo tũmenya character yaku nĩ ĩrĩkũ ũkĩherithagia aremi power kana mbeca kana ciĩrĩ either of them nĩũkũhota kũmenya character ya mũndũ ũcio rĩu wega ĩhana atĩa mũndũ ũcio mũndũ wake ũhana atĩa ũguo nĩ hinya kuga of course ĩrĩa tũkĩrĩ nao no tũhote kũmenya okorwo nĩ mũndũ ta Raila angĩheo power angĩkorwo mũtongoria ũhana atĩa kana ũyũ ũngĩ kana acio angĩ othe marenda kũrũĩra itĩ cia ũthamaki nĩ tũtangĩenda kwaria ndamũsupport nĩ wa Azimio gũtirĩ nganja ci hau twanakorwo twĩ nake thĩinĩ wa cabinet Raila ana kũrĩ prime minister wakwa ndĩ head of public service ndũgamĩrĩire thirikari ya Mzee Kibaki koguo nĩ mũndũ twanarutithania wĩra nake na nĩ njũĩ ndaĩ rũmena rwa bũrũri rwa kabira itũ kũmena atĩ kabira itũ ca nĩ kĩndũ ingĩenda kwĩra andũ aitũ na andũ matigaga confuse rĩu akorwo nĩ Raila na ithe na gũtirĩ mwana wahanaga rĩngĩ ithe tuga atĩ no makorwo mahanaine so nĩ point nja yaku ya kwĩra andũ aitũ ndũngĩhota rĩu we wona we na you and dad mũtiĩ gũkorwo mwanaine akorwo ikũrĩ andũ mamenete ithe rĩu ndũngĩreherwo rũmena rũu kũrĩ mwana no tũni twanaruta wĩra na Raila ati kumena rĩu ati kuga kabira no ehuru utukate na cabinet igithondekwo ati nĩ yahũra uyu nĩ mwĩkwenda kwenda ona nyũmba yake nĩguo nyũmba yake kũikithio aikũigana aikwenda na hithi na ono shikiri modo social ti modo makufoso na ndio na ndakiri ati no atamuno na ikushana cheki kaikania uone gona ni ona kwa nyumba matiagia urwa matiagia tushuka kuyu nyumba kwa uru makire irio me family nigeno kubona chana igi kuikania na no grona atake ingi kana ni chairman wa guko niko na atake muno arolitu wena mu biashara mundu ka biashara ko ni ithu twenda mundu utabuka kuingira biashara citu no murugo wa kuhara biashara citu tuli na uratona hanini ithu twenda kurutira wira witu ta utu no ko tukira muthamaki utabuka kunina biashara kana kuhura uthiwa na mbere wa biashara kana kuongera magoti necessarily ucio no kwa gituhinya muno no mwana rais ura menya biashara ithia na mbere na neka biashara we mwenyewe murisho neku ni mukata uthina ke rwendo amwe niguo angenda mundu takuthukia maundu maitu mauthiwa na mbere magwetha mbeca gwitu mutonga witu thithi twarugetha ithu ni turuta utonga wa Kenya that 5% almost 40% ya utonga wa Kenya ni ruri witu uona mutongoria ungituika munene guku no mwakarore ruri ruhana turonie athuri arataku muno acio agweta MKF na twina njenga ni andu tukiui rĩrĩa itonga ciako ikuhũrwo rĩ ũkũigua atĩa ona to ni wiki uti bũrũri ũkoragwo wĩna gĩtonga na mũthamaki na mũthĩnjĩri andũ a very crucial thĩinĩ wa society mũngĩhũrwo itonga cianyu kana mũthamaki wanyu nĩkĩo athĩnjĩri mũtiathira mwathira eta aborigines ya manini ona jori kore ni mwathira ona guku wakigithwo itĩtwo njohi guku central ubona gwathondekwo Kenyatta na wedo gracia so na kutagira uchoka na kuza koguo no ya adugu koma no thamaki ula wiku ni very important na uthiwa na mbere wa kabira ndio no mwakatuthira taru hara tugututhiete mwakatugia na mundu wanaria thina bũrũri-inĩ mũrutagira wacukia Kenya kuria yana kurele talendo na ya bali na ya post election violence na kirori ne kiadu mariganirwo tanguku atura mureketu adu milioni mo mainga tu ama mashinu na mude kwa hata adu mariganirwo ona thuri ona adu thuri mama mariganirwo nitaka suba ikirito thi nitaka na kiroho ititu kiadu kuriganirwo ne na kuna adu moimete na adu marigana na history yao mathigithia na mbere marigano na history yao na kuna gai amarutete ado matigera thimu mama kona yo keranga ino kurikana udutete kuna kwenda itali ino na taite eno tako ule dakalete kana mudurito mama ko gashukagia gai kwende no t-shirt tu dale
Rude grata yana kinya era machina dhuti. So kiune kirathimo. Kiune kirathimo no maka ona rwino maka we karo kwera ngai bitu. Thank you. Tetukwa tutu na thamaki atatu hariana. 3 out of 4. 3 quarters au thamaki wa kinyaru ne ithu tukwa tutu ku. Nishoka twaje gukirumana. Ligodoga no maka twethe na ni no ndeteire muno gukorwo ndina uratana ono thamaki wa guku itha wa kibaki ona inde moist no kurikana nyanda wa ndia hura gugu no to murega tiga tutio rugu tutio rugu kana ona kwa wito kanu ya very strong no maka mwendithie ku muthamaki ura wiku kwendithiriria no maka mwendithie muthamaki ura wiku mwenda kana mutie na botunye muno thamaki to muthamaki ana hinya wake na fever na muno kuma kuri kurenga yule wa mumbire tuhenda gikemo tuikiria turicoka ni gwenda turikire muno ciĩgiĩ Nyandarua na kĩoneki gĩaku kĩa Nyandarua kumanagia na haha ni urenda gukorwo gicoka nyingi urikie tamu yaku ya mĩaka 5 wita gavana ni projects iriku wanjĩrĩirie urona hihi ni wega ucoke ucirĩkĩrĩrie ni maundu mariku winamo kĩoneki kĩa Nyandarua nginya hau na ona muthenya uria ugatuika warikia tamu ingi 5 kana mĩaka ingi 5 ni mutongoria uhana atia ukikanenda gutigira Nyandarua nicio tukorwo tukiurania no agithie muno ni muthuri murata wakwa mucori wega tu ni gukwira ritwa riake ni architect umwe munene muno thiini wa bururi uyu na akauga appreciate his eye opener on what it means to be in government. Cheers, your show today is absolutely healthy. Thank you na ngai wa moyo kwenda muno Daktari Paulo Kivisho auga ati kava training ithire na ndona ona mundu gwitwo Dr. Nyoro gavana wa kuria Kiambu na keno arakogeithia muno mitambo-ini ni atwiroreire tuikiria tucoke kaida atari kunene. When it comes to school movies, School Flicks is a big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, Sam. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Umane ukumenyeka na nduguthi ihinda-inĩ nĩ ũtamenyekete na andũ a bamĩrĩ ĩno othe nĩ mekũmenya ũhoro wa ma. Mam, oya ndĩraigua rĩ ndathia nayo pointi pointi ya andũ we ũraria wĩtau ona Sara aikara rĩ no arathimirwo ona nĩ ũbatiĩ gũkirĩrĩria ucoke kuurĩra rĩia kũrathime karambo na baba wanyu mokanĩra ngai niĩ ndũgagũkũrũma ũguo nĩguo rĩ ndakwĩra ũyũ ũhoro wega ũguo nĩguo kũrĩ. Trophies are not for everyone. Play responsibly. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Fan True wa anapenda timu na roho yake yote.
Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa fan true ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba, liwe liwalo. Juu kama una doubt timu yako, we si fan true. Mimi ni shabiki. Je, wewe? School is out and Easter holidays are fast approaching. Treat your family to amazing and exclusive coastal holidays. Book your Easter travels with View Travel. Swim with the dolphins in Watamu. Enjoy a variety of water sports in Diani. Enjoy marine life in Malindi and much more. To unlock your exclusive holiday deal, just go to www.viewtravel.com. Create your View Travel account and book. For more information, reach us at connect@viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nigatho nyingi muno ritukigira haria hetagwo hagutiri ha ucio kauga Mike Jenga. The most important thing I have heard from the governor is that the creation of districts in order to enhance parity in recruitment and resource mobilization. Asante sana mundu gwitwo Jenga wa Kongo kuma kuria kwa bare ya Kihara. Nigatho nyingi muno kauga we wish our people can support the kind of leadership like the highly experienced Kimemia. Kimemia is highly experienced in leadership and governance matters. Na togo tu twasoka kule mwena wa dabutu igere inyanya gono yakuga. That is the kind of mind we want in this country. Thank you, Governor, for telling us about recycling. Gekoyo twendaga okuruta tutithia guthura andu mekota gutwaririria na ni horo radirio muno uge arauga aretwo Ndegwa akaratu irora kuma Kiviviri akauga thank you very much Governor, na hau niho tukwenda gikuyu kiririkane togucenjania atongoria tutekumenya no turekira wa guthi gutwaririria muno kahinda-ini gaka gaitwika na tutegukorwo twina mutongoria wa bururi ni maria. That's a very good point ya mwisho todo. You see tutire na president ni ndagiro makatoria na vice president ni ndiashono of the two no bia toko aikone to yana uthamakire mutige hana buri mwe hana kinya mutigo tu na maguya ona rwa mutire na maguya tu mwatigiru ukena ndo marago ne kuliko gushende gona kuliko kana wetua kana wetua adu ndo kama athikiria adama na komeku mundu anaruganya wahiya nyamani uria mundu ahia ciara no gatiga kwaria mundu toyi ati mukomutia na president na mana chance yako yana vice president kan deputy president mukena numbers na mwana tonga na mwana yaneria no tugura kwa milioni mwiko na litarire na maybe no agira shide you never know no to akiwa hii ugo krathi ni ngai arenda tukenane munengero thamaki kumundu mutoyi mushoke kiruitana wa shema shianyu kema kianyu kiraki mwale tuthine twerie uhuru tiga uhuru kama nakano ndondeka kema gyaku tiga kama na PNU to ne ngagiro kula Nairobi kula wa OP tamune kugio ndondeka tiene kema gyaku uhuru kama nakyo hiki ya PNU ndukaheo tone yake tone andwa itagutira gweta ndondeka tiene makinyitana na Ruto ndondeka ki Jubilee dikalia Jubilee washukuru wote twathi uthamakine okay tutithwe Jubilee yodi ere ku ya Ruto no ithwe Ruto ati tutari ciama ama magithie odi maragi mathie ciano disana ngi mathie mwiko kema nyumba kema yake ne kiriku kugia thina kana andu manyitane mahure ruri rwitu ni Jubilee nikitugi ni chama kiriku kigitetera andu ona kula bunge kwa bunge no ngiroga megeno ruri rwitu konino mwithini wa kiama ukiki kia to Jubilee ni shira igatonya thini wa Azimio ni shira githondeka chinyita no ni kiama gikutungiwa giki nikio kia mundu wa Central Kenya asari guku Central Kenya akwa ni kinaitwa kina baadhi yake
no sira kiro thini wa wazi no ithe tugane kema ke kuru togi front tika Jubilee tutana thichenya data twira terere ira udigane akahota udigane wakwa president yakwa mundu na gaje na kumera no wakwa 5th in fact kiuria yako kire atuka 5th tumweteke tarurire tunagera onani ndega wana ndroga ugo dathure twatya ugo na onwe ko haya bwa ugo dathure twatya no mago uti mutongoria taro tamenya uria athure tu block na tu kwa munya kanida athure tu ni adothe ni ando account na more than 90% uti kuri tathure tu so ni de no shwatu wa kumena na budget yako yana shiga ni sure the what 25 we give equal amounts of money tele kitu kurara wodiria nene tawa joy na murugaru wodiana nene na central shamata meagiri ukodi nene mono shikunindi toshido deshe beja kana ne shote ukona ugo ne ashida laila dino wako Mount Kenya ne kuyulia twako tumuhete ke percentage ireko no he only requires 30% almost 27% kwadana to broker yake na nyongere adu ani ndo 27% atuke president so katuka president muhete 27 kana 30 kana 40 na ngema muhete 60 na rais hidi shio thina ko wana deputy ukimwera no kulika na withi tukwete 60% una na kuna kula shitu meshi ugo tia ni thidogere ni watu mayage huko iguru ni watu mukako ya thikara hivi tukupatia kura mzee mnakumbuka tukupatia no mera kifake na ona uhuru adu makundro ana kulika mahete thikari yo bukai kwa nyino mundu atina ushida natu so tikayo tikayo tatu tiro kigabaka no kingorota utayelo tana nekira wa nekira meda ituweke ari guchegira tabiri ya kura ni wana kama tuogere thigari ketuogere thigari mana mede tulikut thigari ne do ihorana numbers ne do ihorana giru na muthigora mutera numbers muhete thigari uthie gutekura shitu kudu tabu turute kura kudu tutashindana wako tu ya dogo muno Mheshimiwa ndienda tolile oro wa kioneki ya kuria nyanda ogithia na mbere na adu nyandarwa mako mareke urikie tamu ino kana miaka yako 10 ni point ya muno kioneki ya kunekiriko asante sana point bona na gukanyanda no ngeda na turaila na atpo mizenega nega shokia BBI kioneki do igera ona rweru tutweshire muno ati BBI ya ushokereria utonga kuri role rwitu wana ikotiti kwanira muno horoshio yari yangu shokia kura tutatu tunyago ido otogo shokia thini wa adu that MPs that translation na besha bashikana itoraithia kudu kungi nikyo ni hana basi ya gidi thatu kura na kura iguru riyo rimaga gidigana rimu monomo ni gidi thatu tajako muna shiraza makinya murimu azokije muremu tukanyitana tena nado ashio so tushokoro anyanda rwanda kwishana kwa appreciate to udamurira ido imo ingeneti muno tono na mutongore no makwa kena mega mekeka kuri andu aku na makoka na ruo muno ngigwa kwi mundu matanekeka ugera ndire mekeka nei matia ntagwikika na tiwe course na economic course wago no kuliza ni agota nini ngugiria ko ni thitari teno ya mashujaa ino ya JM tumethondeke era tiruguthie gorofa ya gatatu beshe shida World Bank na ndakora ndahete 906 million waihura ni judo na nyita point hiyo tamundu tangava na kiumbe sio shida na 906 million na mwakoni yako madathi uti madathi kanati nguvia cia menyo tenoka na mbemwe ni besha mwaka beda hilo tweet 3 million ndadoka namba igire eno ngeo ngwa tu namba imwe sure the cumulatively shitukanetio milioni mana kenda maithathatu shithini wa Nyando county no shuka wana go mashumiga ati besha ni irora ki besha ni ashokyo treasury diole mahini matheri so besha shithini wa county ya Nyandarua deta uno nyendo ukona shiki dore ka vitari na masuja na engineer tulikoda shikirire na mashini shafara nigo na wechi weta engineer hospital daka vitari ya ino igere higane level 6 level 6 na ina referral ina cancer center ina oxygen plant ina ICU yake tu udhi vitari yani nene ya Kenyatta yodha ya Kenyatta ni much better oh yes much better na technology ule thode kitu tu combine ile model ya China model ya Americans na Europe na hybrid hybrid atwathi una shege watonya mukawa
Wai diwa todo ono ke ona ru de menyo ke ona. Negathira re. Twende egudira by end of this year. By end of this year the structure no ko ede ku by June. Na ukora equipment na gwikira refrigeration na do. Ico ni shikore he. Na equipment. Nishiguthi kinya. Wote watu wako Kenyatta. Ona kanza dukundi gukagira. Kuona guka gukeyu. Tuna MOU na Professor Mugenda. Kenyatta University Faro. With Magiro Nyanda account bishiga tumu kandi raya. Ukada gona izrode guko. Tera medicine. Dukundi guthi na ku mulimo. Muno shimana kikanyanda account. Nikoguri leadership very crucial na akone CT scan tuna already ne rutawera tuna ICU tuna radio jara rutawera gutiari kinya machine cia kuruta magego dental nyando account you can believe it gutari kana na ukura magego ne twathore ka dental ugithinga mana ma unit mama gwithinga mama kimunya gushokagiria gwetera magego meru ona engineer still kuna that capacity kinya maizo kaunti tuko na mathina maingi muno nyando actually ne kaunti ya diganire ne kana ta hingo ndio leadership juru na bare andu kwenda kurwa na mataiga naine tuwe ndugu kaugo twenda kurwa na masharia huko chairman ndio guthira na ciana cia kwitu na juire ona kaunti ni guciikaga muge manje kurwa na kawa thirikari nene na muthamaki mo tuna juire ona mai kaunti so niko kuna nyando hata guthira na mbere tuna emergency unit tuna maternity theater shi ndio tuna mochare akiriu mochare jaga piu uti atandu mathi mochare so start menye kore hana na uria muiga andu anyu makua kana cionje kana mutitaga andu aku kana mutitaga cionje cianyu yonagia andu acio mito yao yanata in terms of civilization yandu ndikano rweciria uguo cionje kana mundu muku kwa kwagira andu acio gitio kana ciana cianyu nige gukora kwa ECD manyo iria free nyandu account no malnutrition na utuka stunted free meal kumala tukire governor 50 million per year chana chituika uta ukorochi ndakurie gutire menya ndegete madagitari 434 mana 34 na ni madagitari kinyangazo ndiko na ikiru gitagwo locum kurita giota kuna mo ndagitari wa ngoro uguka wikara Nyandaro ne ukathi kwigire athondeka andu agacoka gathi tukamuriha polisi odiru egwotorige ni ndo ari mutina cia Nyandaro mundu ndangwira ndukira ru mundu ta professor Dr. Gikonyo uma kare ne uke ugwikara Nyandaro agitikira no thikwigire ne guka ure andu akumathondekwo taru thaici turi chendia ciothe icia ikujanite ringi mukogu kana ciathukite maromo naki irathondekwo free JM ruto thaici turari niguo kurathi na mbere thini wa kaunti ya Nyandaro na kuri engineer hospital ndakwatura miaka na jeshi na njukirie Uhuru Kenyatta ngatho nikio jiri andu mwena muthamaki mutiana tamwena tita mwana kehe mwena muthamaki mwena andu nonga itu mutari mwaba na muthamaki nonga itu mutari na mugiko dari na rio tondu muthamaki we urehete muthamaki ucio nako kora gukumahe muthamaki no nonga ikoguo niko thibitari werako yeno engineer na JM na kune nyanyongeira makiri mamilioni 5 ugo ona ndimati maramenya ati beje ni nyongere odu thaici nende na kumenya ati natonge milioni 5 ngujima 50 nether thibitari na mashujaa tumeta mashujaa complex nether adothe marito mothe ma mashujaa kana JM kana moyo kivaki kana Uhuru kana ni Dedan Kimathi makome na block meko makiriko na izati mashujaa complex ya kuthini wa Nyandaro county negetha tote utorithia county itu na mbere na ndagweta iyo ni mwana matatu engineer milioni 300 JM kana mashujaa milioni 500 ma 50 na njoo niguthio na bilioni imwe njoo toi na president na minister wake Mutahi njoo nimekuongera negetha thibitari kwa state of the art na kwa model thini wa region ti Kenya region ati muga kumuhe services ya muta na shina ko Nyandaro akora gweshiragio ati wethu ku no nyende gucokeria Uhuru Kenyatta ngatho ona ndo Nyandaro county turu budget yakwa no makagira kya approve ni public participation ndo Nyandaro county ona ndo macokeria ngatho ndo mundu macio wethu vitare makiria ma 22 ya utete guthondeka njeru na ingi kwa upgrade ni wa county 22 vitare kuma ru de governor mtamu ya mbere miaka 3 tu mwaka wa ya kirutire wira na mwaka no ndathondeka ingi icio ni indo igenda guthii nacio ni sub county ingi ndo sub county ko na level 4 minimum level 4 sub county chigana idhano sub county icio ni constituencies icio ni constituencies ngetha thibitari citu ciothe the rest ko level 3
on health center ko madama tikuni digo uka ku pressurize JM tia lumiri kwa specialist mango ko do dekero ku je ne show plan mugeda report no show that the national duty da gishigweta ni woto ate kulikia akone ambulance no to ko tuna ambulance ya kuiga na wako moto ale na kai kumi ward 25 makome na ambulance yao nikukanyaga huo mdoti da mudu agiheti agena na heart attack ni ambulance self contained na tulete makiria ma 17 na sio niguteithia county yetu cia build zero twena igere facility wa mheshimiwa Kenyatta na tuhire mu Margaret na kema mutumia kwa nake na hilo ni maro ya Africa akiwa build zero ingi ni de igere no county nya do build zero igere thini wa Kenya ngima ubithike twebero nako muna tutire nyenje ithu nyandaro ne tuite na mbere tuna build zero igere ira de dekadu itu nigetha ni kwa ikoragwo iridwe ikwa self contained vitali mobile yarugama engineer ni kwa gwitari na corona yateithia muno andu amatutenda moke vitali ni kwa guthima hote guthondekeka machine matheuka andu akuru infrastructure gushene one of the achievement yakwa ikurutu achievement muno ni gituka governor county nya ndawo ngo wona kinyaru maki demonstrate atimara kuwa mere na ngongo nuru afara guthuka baishi dashi World Bank 906 million ndo ile milioni 5 ngigora equipments 50 brand new kuma Germany 50 ugo gishugani what is 25 into 5 what idano shi fully contained system ya wakafara kuma kamodi udhikweja kwale grader ke na shioga shita maiga orori ita maiga ga youth arakuwa gani na machine ga youth magaro 5 orori ona mako hekiru malaria bino account nenda kota kulebesha dino wa mashinani freight issue kilomita Girinya na manamana by June shoko shideku kilomita Girinya na manamana by June out of 7,300 county unago kwa jakete kuodi ingine ko deketi fara shiode tamagumu eno ya mairunya those more issue nyinyi shiode fara udodeka tutie fara tagigereka netari tutie fara igetura ne hindi turaja magekia amatora mageke iguru ta ngombe ule ndi fara shusheje to shiode sitako tu ile shaudi 91 na kule dawa fara itali sia kwa kika nende rutu ahura na bulldozer kana kula merangi no thine tho mere bati nenda tunyithanye county tu na county ringi ugo iyo ne program iko to be successful agwe flagship era egeneti ne afarati inagene ule aturaku of course tigethira shiode no iwa Girinya na mana out of 7,000 wena kilomita grida tu bado tukulekia rutamu yengi kwe maroiga magavana te voka makodi machine issue dam do roiga ni jaka kilomita na kuma gima na 3 na gima na 1 kilomita contractor ni 1.5 million per kilometer wini jaka maita 5 ma contractor ton machine yako no dezogwekera engineer yako dikedo davanishi yako no ega wangai wako no jokiri ngai gatho tim ona dikwera toti atakura machine icio no kana bei moyo nikido igana fiva yanga yokide bino wathani bakwa tugatho ko ntwikira na muriuka mwaka mwana udikoro jadi na mati jere gavana fara yogerete no akete fara na gutikiru kale shim tadwa nyamba tatu 100 okuwa makuwa gambutu kete gambutu di Canada wali ushejeria hau marango ine ingo kimawe kere gambutu mitoki isi ya mekanye isi chira moko igogo isi dagekela mekanye no akili gambutu na etako stileto stileto njo desheta moko igogo nigo desheta todo wagi viru nyano to kozo twede na mone na fara na nikido ga jo no joki na nigeda teni de shokiri gazo ni joki ya gazo to atakura machine issue isinyandalo itire vire na nikule kia fara shinyandalo shode ile kana de governor kana itali governor ne machine issue ga ku meka 20 shiku ni no de governor meka 10 katiba legislative ya teithia na kone kabro matona maitu to te kwa buli matona maitu kala kabro kala we hanamo kabro matao ndio engineer ndio engineer ndio ukakarao kura doro na faili una kabro shiku na rami kido matagishi no gekuo na mairunya nugo tureka masub county makwa muothe nugo dera kumeka nageza to have dignity
Ndikiru kiruta gukira wathi town ndoro na gikona na ki Mheshimiwa Dero riu ni thaithano na ndeke modero turikiri hau ndenda kiugo giaku kia mwico wa mbere kuri muikari wa Nyandarua tukiingira githurano-ini giki na muno nginya kiugo gia thayu ndo tukinyete handu riu turona andu ni maingiritwo ni ndwari ya irumi na ndwari ya gukorwo mari andu mena marakara muno kiugo gia thayu na kiugo giaku kuri andu a Nyandarua ono kimera ukimahoya kura muthenya August kenda. Yes, no nyende kuria andu a Nyandarua mareke dekie programs icio nyambiriirie nigetha county itu yote gucenjia uguo yambire gucenjia uthi mundu twete Nyandarua county yona transformational trajectory na ni wega muno nigetha ona andu nyendo magena pride ati ona no mate kwikira maundu mao project turakana andu a Nyandarua nigetha andu itu ona indo ta fertilizer county ya turahayo tuna subsidized fertilizer tuna mero na ego Marakwet na twahedu kinya mbegu twathoreka mbegu citu cia wa thini wa county tuna trade fund ira tithie kinya muthuri wa miaka 36 no igo matire besha gwakwa Nyandarua ni tumathondekire fund tumeta trade fund ona keti miaka ya youth ni ukopue besha taruta inyu no mukeru mwe besha ukai mwe besha na lu no gereda security de kugia na security fadhino kwa mundu wa Nyandarua county na to make sure ni kota kuta ito konto ine tunayo no enough no mugatumenye no mugatumenye weko na to murutu wera na one county ina maudu mali ECD twagite makiria maigana rimwe na 18 the youth empowerment uti county youth empowerment jaga kukena na county 610 groups ne to ikumezine ka watakuroshige scheme of service yari mo ICD ne the county mashia mbere ku implement no wali shire utani another ICD ako na diploma ona diploma yako ako na degree una ndade kama na mere pensionable na permanent ali mo ICD uone kidu kirete dignity kule andu itu urama horma pesa shiga na toko na kuduma wala the scale ya graduate dirole scheme of service ya dirikali na no geragiro mu ogero mushahara aya masters to my masters bwa hosma kiria maigana rimwe ne jakithini wa county na mundu magi no buna tukihana gas ni wa county alibakari gona kimra hana gas kugiria mititu ethukio kora wothe kwa hana to gas ni to erio kite yote tumurujira shuko utama mutidengi atetogerero no kona ndo takuru makenete muratu yakiria UHC ndo wothe ngiri 14 mianda UHC program dhini wa county ya Nyandarua kura guge gutari modu tamasho dhini wa county ino itu gwenda kurikia to nejoe tha ciaku kibinaja no nginge turikiria hau nejoe tha ciaku nigithiete mbere no modu mangi maingi igiato ukoro giweto muthi na no ndashukia ngatho ndo wa mahinda macio mwahe na kirengera kuria nadu maige thayo no makatu turanita reli tu today show the kwagya na githurano andu amoragagu na andu amana kumena thina kuma ino subukia 1992 97 ongora nando rori ritu lune ndi itu na ithu kuria ithu ni ithu ko to governance kan kugiria violence thini wa furito wa Kenya igenda tuige thayo njuria andu maige thayo Nyandarua county ara mara waite andu matige irumi ni gwakwa kuri andu mara waite cia governor ona tukicemania tuti rugimero andu giciya maitha gite kia governor muna we gite yake na ideology yake manifesto yake ona wananchi ni moyo kututukania ati ugo toria wananchi magiria kuiga tongoria ara mekunega to build leadership dinwa fully wa roli turwa Kenya tutie ute you they to mena by the way tuna studio no that mamenye tuna studio ya kumemera ya kumemera na kuruta music free no ka record nyimbo ciaku kwina already makiria mangiri igina na igana rimwe nyimbo cine to Nyandarua county tuna gushitwa the second level na ndio shi mwato gukoma magmato mena kile kia youth itu no makaithio the magavana ma Mount Kenya region tuwe na agenda ya youth utithia youth itu na gushokia culture itu dhini wa utule witu kani nyadhuria kiama kani kansu kana ni atumia itu tushokia culture niko ni ndoga maya kinya madua sinaje uko ikirua ni nduta besha u support anakesho malua ora mekota utrino neguo armaina wanto tu dega social tu ninaga ona rutaru de station ni ko mayo na like gimwe adu manina go socially
matiri na economically kana politically mugiri no social culturally mwathira kula muthungu akitonya mitugo economically no ngora duka muikone wa kege kana mathire kana ya ne wa kege nendi no ngiri no cultural muthungu ekire ni mwathira no kuna ndio tuhata ku resist kuninu kuwojoke gatho ndo ida le mwahe toko tu tukandia ni jone to weta korea mega moja tereke tukatwalia modern transition transition mweta ndo amwe maudu kwa ya modu macio nigetha andu itu makanyita tushie ugi andu morane kwa gumenya asante na nigo kati nigetha ati ndiaririe kana nigetha menye kitu mundu tajui no knowledge ya tu nayo na turandika mabuku na kumishana na bũrũri witũ nigetha tũhote gũthiĩ na mbere ta rũrĩrĩ na ta bũrũri wa Kenya. Asante sana. Njokerie president ngatho akinyora hau akinyĩire thĩinĩ twa support kũrĩa mashinani na nigetha tuka make sure nĩ twagĩa na mũthamaki ũtamenete rũrĩrĩ rwitũ. Kĩu nĩkĩo kĩa bata mũno ngĩarĩria rũrĩrĩ rwitũ tũgathura mũthamaki ũtamenete na ũtarĩ woraga rũrĩrĩ rwitũ. Ndagĩithia mũno nĩ mũthamaki Thiong'o. Asante sana ndamũgeithia wa Kiambu ndamũgeithia mũno makoretwo makĩruta wĩra mwega marĩa thamaki ana thĩinĩ wa bũrũri witũ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rĩu nao mathiĩ na mbere nao masupportwo na nĩ twekĩra budget thĩinĩ wa Nyandarua County ku support this culture ĩno itũ. Yes, asante ngatho nyingĩ mũno njamba ya wĩra tũthagumie atĩ harĩ mĩaka 75 mũthũngũ akire kilomita 23 Yarami the Sine Kenyatta Moi and Kibaki harĩ mĩaka 50 makire kilomita 10,100 harĩ mĩaka ona takinyĩte 10 president wa Kenyatta akĩte kilomita makĩria ma 10,000 tugagwĩta nĩ twa transition gũthiaga atĩa nĩguo ikumeharĩria atĩ o ũrĩa ũgũka gũthiaga atĩa transition nĩ kĩgĩthiaga na mbere na ningĩ nĩ ũndũ wa arĩa njenga marĩ na thĩna ithuĩ tũgũkorwo tũgĩcemana na magavana othe nĩ tũgũthana na gavana mũthuri ti Mũrĩithi tũnyue nake cai o kũrĩa ũngĩtũkora nĩ ũgũtũkora tũkĩaria nake gavana aitũ ikũmi twenda kũmenya nĩ atĩa marauga na tũgacoka tũkameta haha twakorwo tũkĩmenya ona twithuothe mwĩtwĩta twarĩria andũ aitũ. Asante. Thank you. Kwa ini tukorwo twina Professor Njoroge na Michael Njengarani thĩinĩ wa radio ino kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ. Aiza 5 11 na 12 kaĩ mũrĩ thĩna-inĩ inyuĩ mambagĩrĩria kũrĩo nĩ njohi o rũcinĩ inyuĩ mũtindaga mũgĩcarania na njohi o nginyagia ũtukũ. Maruga-inĩ manyu mũkoragwo tu na inanda tarubini na mĩtũrirũ hamwe na ndibei no mũtieciragia ũrĩa mwathani ekĩte na twaugire atĩrĩrĩ Njenga atĩ maheni mathiũrũka thĩ yothe ũma ũtarĩ ũrekĩra thurari. Santi mwera mũthenya mwega. Santi sana Kevin no nyende o hanini tu onyonie mbica rĩngĩ tũkwanjĩrĩirie nacio andũ makorwo makĩona mwena ũcio wa Nyandarua onyone tu mbica icio kũu nĩ Nyandarua no cio nĩguo bũrũri ũrĩa wĩkuo nĩkuo kwĩ irĩma irĩkũ? Yes, Abadeas kũrĩa Ngai okaga kũhurũka nĩ kũrĩa mĩtambũrũko ya Nyandarua. Yes, no Ngai ikaraga Kĩrĩnyaga goka gũcera Nyandarua kũhurũka kũu nĩ Nyandarua okaga kũhurũka mũthenya kwĩragwo kũu nĩkuo Ngai athiaga mĩaraho ũrĩa Ngai akorire Adam mĩaraho kũu at the cool of the day watuĩka kũu nĩkuo Ngai athiaga nĩkuo gwĩtagwo mĩtambũrũko ya Nyandarua. Mbica icio tũreheirwo nĩ Snappic Photography na tukamera asante sana nĩ andũ mararuta wĩra mwega mũno Snappic Photography ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa aerial shots icio cia kuma kũrĩa mwena wa Nyandarua. Tũrĩkĩrie hau Governor Kimemie nĩ agweta andũ atatũ thĩinĩ wa Gĩkũyũ agweta ũndũ wĩgiĩ mũthamaki Gĩtonga na njamba. Mũthamaki witũ ũrĩa wĩho nĩ kwehera arehera gwa kahinda gaka. Itonga citũ nacio iretirwo wale mabwenyenye nĩguo maretirwo nacio njamba citũ iria itaraheo njohi nĩ kũnyitithio iranyitithio kĩrumi rĩrĩa irerwo cithiĩ cikarumane ikĩrumaga atongoria. Tũkũrĩra kũ twĩta bũrũri wa Gĩkũyũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩtana kamũcemanio o ithuĩ enyewe twĩta bũrũri wa Gĩkũyũ na ndĩwĩtaga bũrũri wa Gĩkũyũ twĩtane twĩcirie na tũrore harĩa tũthiĩte tũtikahuke twĩta rũrĩrĩ tũtigathire twĩta nyũmba mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia
nake Jehova Ngai amurathime monagina handu mutware kuri Jambi niwe ugukorwo nake agitutwara kuria matura-ini nyarari gwitwo Jambi karibu sana niwe wikuo Ciania Mukame tiria thayo. Na riu twambe tume kuria mwena wa Nyandarua maya ni mohoro maitu ma inoro thaa ithano mathaa maria tukumenyithagia uria matura maitu maikaire ni njitagwo Jambi wa Njau na tukiambiriria ni ati arutwo no marathie na mbere na kigeranio gia KCSE miena itiganite ya bururi. Kaunti ya Kiambu mwikaririgite wa kiama kia NEC John Onsati niwe uhingurire igeranio ici kiroko kia umuthi. Onsati ni ateanirie mugugu ati kuri na uici wa igeranio akiuga kiria monete ni andu kuhura mbica na igeranio cia hingurwo undu uria ayanite mukana wa gwikia ngono mundu ukunyitwo agika uguo. Charles Gikunga wa Kariuki ni akwaranirie nake kiroko kia umuthi. Ni ngatho horanyamukira kuma guku kaunti-ini ya Kiambu na umuthi tuli thiini wa container ino ya munini wa mutonga ya Commissioner wa kaunti ya Kiambu kuria kigeranio kia muthenya wa muthi giakorwo gikihingurwo na mugaru na thiko iria ingi ni ati kuringana na mawatho meru kigeranio riu kirihinguragwo kwambiriria thinacara na nuthu no ti thinacara ta hau kabere na mothe mareko niguo kugitira kugituika ati ni mbica kana kigeranio ni kirahurwo mbica na gigakorwo gikinyagio mitambo-ini gutiganite na kwa ihinda riri tukanyitanira na muikariri giti wa kanjo ya igeranio guku bururi-ini uria ugukorwo agitweretha kwa na wari mawatho meru maria mekiritwo ma kugitira kigeranio kunyagio mitambo-ini ona kana gukorwo gigitambio kuringana na uria kiratuika nikiritwo. Na kwa sasa labda unaweza tuelezea ni kwa nini leo masaa ya kufungua container yamecheleweshwa na labda sheria mpya ambazo labda nyinyi kama wasimamizi wa mitihani mmeweka? Masaa yajacheleweshwa katika ile mipangilio tunaweka. Kila wakati tunabadilisha kitu moja ama nyingine ili tuboreshe kazi ya kupeana mitihani ili tusije tukawa na kasoro. Tunajaribu kupunguza masaa yale mitihani inakaa katika examination centers. Isiwe muda mrefu ambayo kwingine kumekuwa na kasoro ambayo pia tungependa kusema sio kupenda kwetu lakini ni wale waofu wachache. So nikiwa nasema ningependa pia kuongezea ya kuwa katika mipangilio yetu mitihani haijatoka, yaani ile kwa kizungu wanasema leakage. Mitihani haijatoka na haitatoka mbele ya ile wakati tunakuja kupeana hiyo mitihani kwa hizi containers. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia wananchi, tunataka kuhakikishia wanafunzi wote mitihani inakuja kwa wakati unaofaa. Ile michache ambayo imesemekana imetoka ni imetoka baada ya kupeanwa kutoka hapo kupelekwa kwa mashule. Kwa hivyo hakikisho yetu, hakikisho ya council na serikali, hakuna mitihani ambayo imetoka mbele ya ile wakati ya kupeanwa kwa container. Na kufikia hapo pia ningependa kuwajulisha tumeomba katika examination centers kusiwe na simu zaidi ya 2. Moja ikiwa na center manager na ingine ikiwa na security officer. Hata hizo simu 2 zitakuwa zikiwekwa kwa ofisi ya center manager mpaka kuwe na mahitaji ya kuitumia ili kuwasiliana. Hii yote ni mipangilio inafanywa kwa nia nzuri kuhakikisha mitihani yetu haina kasoro na wanafunzi wetu wote wanapewa mitihani kwa wakati mmoja na wakati unaofaa, na matokeo ambayo tutakuwa tunasherekea yawe ni matokeo ya kufana, sio matokeo ambayo ni gushi. Tuko na security features za kutosha za kujua hiyo mitihani ilifunguliwa ama imetokana na upande gani. Na ndio wale wachache wamechukuliwa hatua, ni 3, 4, 5 wamechukuliwa hatua, na tuko na uhakika hizi
itazimwa kabisa na sitakuwa na hiyo shida tena. Kuongea na sisi asubuhi ya leo ni thank you muno cio niwe muikariri giti wa kamiti ya igeranio guku bururi-ini agitutaurira na gutariria kwa wari mawatho meru kana uria megukorwo magithingatithia ati kigerio gitinakorwo gikiuma na kuhurwo mbica kuma guku haria kiratumuririrwo nginyagia center-ini kana session-ini cia kigeranio gutwika uria wothe marageria unyitaniri-ini wa minister wa ministry ya githomo ni gutigirira ati ni manyihia mathaa maria kigeranio giki kiraikara session-ini cia kuria kirekirwo na kwoguo kumagia muthenya wa muthi kigerio kirahingurwo thaa thinacara na nuthu rucini rodoma na ofitha a ugitiri gwathwo makorwo mari maitho na macemba gutigirira gutiri mundu wina thimu thiini wa session ya kigeranio na iria ciekuo igiri igatigirirwo ati ciegwo wabici nginya hindi iria ingikorwo igibatarania niguo ihuthike na kuma mothe ni kugitira kigeranio giki kuma mbere ya gitigirirwo ati ni gikitwo na gikaneanwo kuri gucokio niguo githie gikamakwo handu-ini ha Inoro TV kuma guku kaunti-ini ya Kiambu. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma Inoro thaa ithano mohoro mangi nona ciahanda thaa mugwanja cia muthenya thiini wa metha itu ya mohoro ma Inoro miaraho ni njitagwo Jambi Wanja utemanie thaa mugwanja.